pastor ban pendep ya kini ke kam jong gaji priaso ya kini ke armut napan pau ya gaji priang sobha bat ya gaji ngai khoble ini je pi wei la galong na ganu ka banta ka ba pi wan ban ya sakirang ban ya kemen lang ha gini ke sni bat kini ke armut ki kun sama na priang sobha wei haga keteng bat yang tam ke jong trai jisu nga priang sobha ham tam kini ki shakri ke jong trai Reverend Albert Ronhang ibalong ipaso in charge jong gani ka circle jong gani ka banan naga benta ba kini ya pendeng wei pat ha gani ka por kum kata ya ka ban pensisha ya kata ke jing simti ke jong ti ya ke jing long sitna ngan duai ke jipen ketang ngapen ketang ya kini ki armut ini ki armut ki khun jome kini ya pendeng markeliang atrai ji sebe kanlong atrai ji subo kor kedak jong ke jipen sisha bat ke jipen scam ya ke jinge i ke jongki wei